Dobrý den, slyšíme se? Ano, já to slyším. Pytanie było, ci czutno tak samo u auditorii. Tak jo, takže můžu začít, když tak. Já se omlouvám za to světlo za mnou, já s tím nějak nejsem schopná nic udělat. Dobrý den, všechny srdečně zdravím. Je pro mě velká čest tady vystoupit zrovna před běloruskými učiteli. Добрый дзень, я ўсіх вітаю. Для мяне вялікі, я вось адразу выбачаюся з гэтае святло, якое за мной. Давайте пачынаць. І перш за ўсё павінна адзначыць, што гэта для мяне вялікі гонар выступіць тут перад беларускімі настаўнікамі. Učím v Plzni v jednom z krajských měst v České republice na gymnáziu češtinu a taky občanskou výchovu, nebo jak tomu u nás říkáme na gymnáziích, základy společenských věd. A ráda bych vlastně vám ukázala dneska nebo nabídla k používání jednu takovou velikou databázi a potom vás taky seznámila s organizací vlastně občankářů, kterou jsme založili se svými kolegy. Я выкладаю у горадзе Плзень, які з'яўляецца адным з такіх абласных цэнтраў Чэшскай Рэспублікі, і я з'яўляюся настаўнікам грамадзянскае выхаванне ці таго, як тое, што у нас афіцыйна называецца гэты прадмет асновы грамадзянскіх навук. Сёння ў сваёй прэзентацыі я хацела б вам паказаць адну цікавую базу дадзеных, якой магчыма працаваць у нашым прадмеце, а таксама пазнаёміць вас з арганізацыяй, з аб'яднаннем настаўнікаў грамадазнаўства. Já zkusím, jestli se mi povede nasdílet tady obrazovku. Jo, snad je to vidět, doufám, teda aspoň. Já paspробую зараз поделиться своим экраном. Сподіваюся, що гэта бачно зараз. Так, супер. Ano, super, je to vidět. Jo, bezvadný. Tak jo, takže ta databáze, kterou bych vám chtěla představit, nevím, nakolik je v Bělorusku známá, jmenuje se Archiv vizuální historie a vlastně založila ho, nebo spravuje ho instituce, která se jmenuje USC Shoah Foundation. Вось гэтая база дадзеных, пра якую я вам хочу сказаць, не ведаю, наколькі яна вядомая у Беларусі, і называецца Архіў візуальнай гісторыі. І гэты архіў, ён адмініструецца арганізацыяй USC Shoah Foundation. Nevím, nakolik v Bělorusku, v České republice se pořád ani po vlastně těch 30 letech od pádu komunismu, tak se ještě neustálila nějaká jako smysluplnější podoba dějepisu, respektive pořád s tím nějak všichni tak bojujeme a my jako občankáři zároveň se snažíme o to nějakým způsobem využít tu historickou zkušenost, nějakým způsobem zprostředkovanou v budování nějakých aktivních občanských postojů. Не ведаю, як гэтая сітуацыя выглядае ў Беларусі, але наконт у чэшскім асяроддзі да сённяшняга дня у нас не атрымалася, можа, выбудаваць такое больш-менш агульнага ці такого выразнага канцэпцыі ці выгляду навучання гісторыі ў школе, але мы імкнёмся знайсці гэтую дарогу да таго, каб будаваць гэтую праз таксама гэтую посткамуністычную досвед нашай краіны, актыўную грамадзянскую пазіцыю у наших вучнях. Jedním z takových témat, vlastně, o kterých se vůbec nemluvilo za komunismu, tak bylo téma holokaustu. A i když se situace v lecčem změnila, tak je třeba říct, že pořád vlastně to kolektivní povědomí i v České republice také velmi povrchní, přestože se vlastně Shoah týkalo 10 000 obyvatel České republiky nebo Československa předválečného. Одна з таких тэм, якая у часы камунізму на наших землях не абмяркоўвалася у гісторыі, падчас навучання гісторыі, гэта Халакост. І хоць сітуацыя і палепшыла у апошні час, але варта адзначыць, што ўсё роўна калектыўнае ўяўленне, такое агульнае ўяўленне ў нашым грамадстве, яно ўсё ж такі паверхневым з'яўляецца, нягледзячы на тое, што датычыла этой сітуацыі дзесяткаў тысяч людзей падчас вайны. Takže když se vlastně třeba o druhé světové válce u nás mluvilo pořád, tak se mluvilo nějakým způsobem ideologicky a stranou zůstaly úplně konkrétní příběhy konkrétních lidí, kteří ještě žili a dneska už vlastně s nimi nemáme možnost mluvit a v tom
případě vlastně teď nastupují ke slovu tyhle ty databáze. Вядома, вельмі актыўна раней вывучалася другая сусветная вайна, вельмі пастаянна гэтая тэма падкрэслівалася вельмі з такім ідэалагічным акцэнтам, але пры гэтым гісторыі канкрэтных людзей, з якімі канкрэтных сведкаў тых падзей, якія засталіся і маглі падзяліцца сваім досведам, яны не сталі вядомымі. І вось у гэтых наконт гэтых гісторый нам можа дапамагчы гэтая база дадзеных. Archiv vizuální historie vlastně vznikl na začátku 90. let, když pod přímým, nebo tím hlavním impulzem bylo, když Steven Spielberg točil svůj slavný film Schindlerův seznam a s údivem zjistil, že vlastně žijí pořád ještě 10 000 pamětníků holokaustu, se kterými nikdy nikdo nemluvil, jich se nikdo vlastně neptal na jejich vlastní zkušenosti. Архіў візуальнай гісторыі пачаў фарміравацца ў пачатку 90-х гадоў, і власна такім імпульсам з'явілася тое, калі Стывен Спілберг пачаў запісваць, здымаць свой знакаміты спіс Шиндлера, і калі высветлілася, што ўсё яшчэ да таго часу жыве больш некалькі дзесяткаў тысяч удзельнікаў тых падзей, якія гэта памяць, але з якімі нават не проводили ніякие опитання, в яких не питалися про ті події. Takže založil nadaci a zorganizoval takový velký sběr vlastně pamětnických svědectví a v průběhu vlastně 90. let po celém světě se natočilo se víc než 56 000 osobních svědectví, celoživotních autobiografických svědectví přeživších holokaustu ze všech možných zemí v rozmanitých jazycích. І тады вось гаспадар Спілберг аснаваў фонд, якім заняўся зборам сведчанняў, аўтабіяграфічных сведчанняў удзельнікаў тых падзей, якія перажылі Халакост, і за 90-е гады было запісана больш за 56 000 відэасведчанняў на розных мовах свету. Takže dneska vlastně spravuje celou tu sbírku ohromující, dneska už digitalizovanou Univerzita Jižní Kalifornie, takže ta instituce se jmenuje USC Shoah Foundation. Сёння адміністрыраваннем гэтага ресурса, гэтага збору візуальных матэрыялаў займаецца Універсітэт Паўднёвай Каліфорніі. Вось гэта арганізацыя USC Shoah Foundation. Takže dneska vlastně celý ten archiv je, jak už jsem řekla, digitalizovaný a USC Shoah Foundation hledalo způsob, jak vlastně využít tadyhletu ohromnou databázi k tomu, aby s ní mohli například dál pracovat učitelé nebo výzkumníci nebo kdokoliv, kdo bude mít zájem. Jak ja ўжо казала, што сёння гэты увесь архіў, ён прадстаўлены ў лічбавым фармаце, і універсітэт і гэтая арганізацыя, яны сёння шукаюць і шукалі актыўна шляхі, як прадставіць і даць магчымасць працаваць з гэтай базай дадзеных настаўнікам, даследчыкам і ўсім, хто будзе зацікаўлены. No a protože jsou to samozřejmě jako citlivá data a ten objem těch dat i tak je obrovský, tak vlastně dostat se k celému tomu archivu není možné online. І праз тое, што гэтыя дадзеныя носяць такі вельмі чулівы, вельмі такі кранальны характар, і праз тое, што іх вельмі шмат, яны недоступныя онлайн. Vlastně dá se k tomu dostat na několika místech ve Spojených státech a v Evropě jsou přístupová místa v Berlíně, v Praze a v Budapešti. Доступ до гэтых баз дадзеных можна атрымаць толькі на некалькіх лакацыях у Злучаных Штатах Амерыкі, але таксама вось у Еўропе знаходзяцца такія цэнтры у Берліне, у Празе, між іншым. A kvůli tomu vlastně vznikla taková vzdělávací platforma, která je nazvaná iWitness, a to bych vám vlastně chtěla dneska představit, to je to hlavní, co bych vám dneska chtěla ukázat. І вось у сувязі з гэтай такой абмежаванай даступнасцю ўзнікла платформа адукацыйная iWitness, якую я вам, вось это галоўны
галоўны посыл моей сённяшняй презентации, то, что я вам хотела представить, показать. Takže do iWitness je velmi jednoduché se zaregistrovat, to je otázka jenom pár minut vlastně a většina toho obsahuje teda v angličtině, ale jsou tam potom i vlastně mutace některé jazykové a vlastně nabízí vybraných 3600 svědectví vlastně v celé té šíři. A potom některé další věci, které vám postupně budu vlastně ukazovat tady. Na платформе iWitness вельмі лёгка зарэгістравацца, гэта справа некалькіх хвілін. Вядома, большасць матэрыялаў тут прадстаўлена на англійскай мове, але можна знайсці і частку версій у іншых мовах. І тут прадстаўлены выбар 3600 сведчанняў з розных галін, з розных сфер. Vlastně úplně nejjednodušším způsobem, jak využívat iWitness, tak je možnost využívat už hotové vzdělávací aktivity, které jsou tady teda v různých jazycích. Самый лёгкі спосаб выкарыстаць гэты рэсурс — гэта выкарыстаць гатовыя адукацыйныя напрацоўкі, которые можна спампаваць і ці знайсці тут на розных мовах. Tak když se tady podíváte vlastně, tak vidíte, že je tady celá řada jazyků, včetně třeba čínštiny. Úplně nejvíc je samozřejmě těch aktivit v angličtině, ale jsou tam i některé i v češtině a je tam například třeba 17 svědectví nebo 17 hotových vzdělávacích aktivit v ukrajinštině, které věřím, že byste mohli využít. Калі мы сюды паглядзім на моўныя версіі, вы ўбачыце, што, канешне, большасць гэтых напрацовак яны ў англійскай мове, але таксама можна знайсці і кітайскія дзве, напрыклад. Тут вы ўбачыце таксама 17 гатовых напрацовак на украінскай мове, якія, я перакананая, вы таксама зможаце ўзяць і таксама выкарыстаць. Tak já zkusím rozkliknout jednu teda třeba aktivitu tady, která je o hudbě, kterou dělal teda nějaký ukrajinský kolega, jenom abych vám ukázala, jak to vlastně zhruba vypadá. Tak tahle ta zrovna je rozpracovaná, koukám, ta ještě není dokončená. Я вам покажу, клікнем, выберем з вами одну з гэтых актыўнасцяў, і я паспрабую вам паказаць. Вось одна, напрыклад, датычыць музыкі, але вось, аказваецца, яна, напэўна, толькі у працэсе распрацоўкі, таму może выберем нечто іншае. Já vám ukážu třeba tadyhle tu. V té databázi jsou svědectví, která se týkají i jiných vlastně genocid nebo jiných příkladů porušování lidských práv. K tomu se dostanu ještě za chviličku. Vlastně vypadá to tak, že ty aktivity respektují takzvané konstruktivistické učení. To znamená, že vlastně se tam pracuje přímo s ukázkami z těch databází. Já tady zkusím otevřít něco, co jsme dělali s našimi studenty, abyste to viděli, abyste do toho měli přístup. Я так само хотела показать, звернуць увагу на тое, што тут прадстаўлены не толькі Халакост, але і іншыя прыклады геноциду, парушэння правоў чалавека, да гэтага вернемся, але агульны падыход гэтых метадычных напрацовак у тым у канструктывісцкім навучанні і ў працы непасрэдна са сведчаннем, непасрэдна з матэрыялам. Хотела вам показать один з матэрыялаў, з якімі мы працавалі з našimi вучнямі. Vlastně, když se zaregistrujete v té databázi jako učitel, tak máte možnost pracovat nebo zadávat svým studentům nebo svým žákům vlastně práci i na dálku. My jsme to využívali teda nejenom teď vlastně při karanténě, kdy jsme měli v České republice zavřené školy, ale vytvoříte si vlastně skupinu. Vypadá to tak, že vy ji vytvoříte a odešlete svým studentům tadyhle takový klíčový kód. Oni se přes ten kód přihlásí, to znamená, že sami se vlastně nemusí do té databáze registrovat, ale pochopitelně, že můžou. A vy potom máte vlastně vytvořenou skupinu a vidíte v té skupině, jak ty jednotliví žáci pracovali a můžete vlastně jim, já nevím, třeba můžete je kontrolovat, můžete jim poradit.
калі вы зарэгіструецеся ў гэтай базы дадзеных на гэтай платформе як настаўнік, то вы зможаце дадаваць сюды і вучняў. Вы можете стварыць тут групу пэўную і дадаваць туды вучняў для дыстанцыйнай працы, у тым ліку, напрыклад, ва ўмовах сённяшняга каранціну. Калі вы ствараеце групу, там вам генеруецца спецыяльны ключ, праз які студэнты ці вучні могуць падключыцца і працаваць тут, нават не рэгіструючыся. І дзякуючы гэтаму вы можете адсочваць вынікі іх дзейнасці і нават ацэньваць. Takže když se tady podívám, třeba si rozkliknu tady jednu studentku, tak se můžu podívat, nakolik tu práci vlastně to měli zadané na 4 roku projekt, tak jak je s ní daleko. Takže vidím, že tady Magdalena Fialová práci dokončila. Вось, напрыклад, я націсну на профіль адной з сваіх студэнтак у гэтым праекце, і я змагу ўбачыць, наколькі яна выканала гэтае заданне. І вось я зараз бачу, што Магдалена Фиалова вось цалкам выканала заданне. A když si vlastně rozkliknu potom takhle, kde přesto můžu ukázat, jak vypadá ta aktivita. Зараз вам могу показать, jak vypadá гэтая напрацоўка і гэтае заданне. Tak to je takový příklad, vlastně ty aktivity mají společnou strukturu, takovou pevnou strukturu. Na začátku vlastně se pracuje s nějakými prekoncepty, to znamená s tím, co už ty žáci znají, nebo co jako, o čem můžou mluvit na základě nějaké své vlastní zkušenosti. У гэтых напрацовак, у гэтых заданняў заўсёды ёсць агульная супольная структура. Першы пункт – гэта тое так званыя прэканцэпты, то бок тыя веды, той досвед, то бок заданні, з якім можа працаваць вучань ужо на аснове сваіх ведаў папярэдніх і свайго жыццёвага досведу. A vlastně v tom systému se pohybují pomocí takových jednoduchých značení, kde potom tady můžou přímo vlastně online vyplňují odpovědi a skáčou mezi těmi jednotlivými políčky. У гэтым онлайн-асяроддзі студэнты досыць лёгка могуць рухацца паміж часткамі задання, выконваць, запаўняць пэўныя палі. A vlastně přímo do té aktivity nebo do těch jednotlivých aktivit tak jsou sestříhané vlastně krátké klipy, které jsou čerpané právě z té databáze toho USC Shark Foundation. Takže se přímo pracuje vlastně s těmi videi. І ў паасобных частках гэтых заданняў власне нарэзаныя кліпы, часткі відэа, часткі гэтых сведчанняў з базы дадзеных, пра якую я да гэтага казала, то бок працуецца непасрэдна з відэа. Já se vrátím zpátky. Semhle. Ta databáze neobsahuje jenom vlastně svědectví o holokaustu, ale najdeme tam svědectví vlastně ze všech možných dalších ještě genocid. USC Shark Foundation se podařilo získat přístup ještě k dalším archivům. Вось гэтая база дадзеных, пра якую я вам казала, як я ўжо адзначала, прадстаўляе сведчанні не толькі пра Халакост, але пра іншыя геноциды. Вось гэтая арганізацыя USC Shark Foundation змагла атрымаць доступ да іншых крыніц. Takže úplně nejvíc je tam teda pamětníků, kteří přežili tu židovskou genocidu nebo genocidu židů. Ale Pardon? Вядома, больш за ўсё тут прадстаўнікаў тых, хто перажыў геноцид габрэяў. Ale najdeme tam taky svědectví Romů a Sintů. Je tam databáze, která vlastně nabízí svědectví pamětníků nebo přeživších turecké genocidy Arménů z roku 1916. Jsou tam záznamy svědectví lidí, kteří přežili genocidu Tutsiů v Rwandě v roce 1994 a i některých třeba Hutů, kteří jim pomáhali. Najdeme tam svědectví lidí, kteří byli pronásledováni kvůli tomu, že byli za nacistů byli pronásledováni, protože to byli homosexuálové nebo protože to takové Jehovovi. Jsou tam ve španělštině většinou pamětníci málo známé vlastně guatemalské genocidy
ale jsou tam třeba i svědectví osvoboditelů, hlavně amerických teda a britských vojáků, kteří osvobozovali západní a část teda střední Evropy, jako třeba západní Čechy. Já jsem třeba zrovna z města, kam dojela teda americká armáda a najdeme tam taky třeba mimořádná svědectví třeba z masakru Číňanů v Nanjingu, ale taky tam jsou třeba svědectví Američanů, kteří se účastnili bojů za lidská práva v 60. letech ve Spojených státech. Вядома, як ужо адзначалася, найбольш сведчанняў тут геноцыду габрэяў, але можна знайсці і сведчанні іншых пераследаванняў, гэта і геноцид цыган і армян, таксама пераслед туцыяў у Руандзе і сведчанні падтрымкі іх са стараны гутаў. Таксама тут ёсць сведчанні тых, хто быў пераследаваны падчас нацысцкай перыяду у гісторыі Германіі за тое, што яны былі гомасексуаламі ці сведкамі Єговы. Таксама тут знойдзеце сведчанні не так вядомага геноциду у Гватэмале ці сведчанні ваенных з Брытаніі і США, якія вызвалялі заходнюю Еўропу. Напрыклад, вось мой горад Плзень з'яўляецца горадам, які вызвалялі менавіта заходнія арміі і шэраг іншых. Так, у тым ліку прадстаўнікі і сведчанні тых, хто амерыканцаў, якія ваявалі за правы чалавека у 60-х годах. No a vlastně kdokoliv, kdo k té databázi má přístup po registraci do iWitness, tak nějakým způsobem vlastně může ta svědectví, která tady jsou, vyhledávat. Učitel nemusí nutně používat jenom ty aktivity, ale může pracovat i se samotnými svědectvími. І кожны, хто мае доступ да гэтай платформы iWitness, ён можа шукаць сведчанні і працаваць з імі. Ён не ма абавязку працаваць менавіта з настаўніцкімі гэтымі напрацоўкамі, з гэтымі заданнямі. Можна менавіта шукаць непосредственно сведчанні. Takže tady je takový vyhledavač, který nabízí jako řadu filtrů, přes které můžeme vybírat nějaké subjekty. Takže já když si tam zadám Bělorusko, ještě A mi tam chybí, pardon, už tam je. Вось тут ёсць такая пошуковая платформа з шэрагам фільтраў, дзе можна шукаць. Вось, напрыклад, я сюди напишу Беларусь. Tak mi tady vlastně, tak vidíte, že mi tady vlastně vyběhne více než 1000 jako krátkých klipů se celkem 151 svědectví, ve kterých je v nějaké souvislosti zmíněné Bělorusko. І вось тут у мяне вось адразу атрымліваю больш, чым 1000 кароткіх відэакліпаў, якія ўключаны больш, чым у 151 сведчанне, дзе тым ці іншым чынам узгаданая Беларусь. Můžu dál potom filtrovat vlastně to vyhledávání, takže se můžu podívat, kdo všechno vlastně v nějakém kontextu o Bělorusku mluví. Далей я магу шукаць паводле фільтраў, я магу выбраць, хто гаворыць пра Беларусь у пэўным кантэксце. Můžu si vybrat jazyk vlastně, který... Магчыма выбраць мову. Místo zemi, ve které bylo to interview pořízeno. Країну, у якой bylo записано гэта interview. Těch zemí je opravdu hodně, protože vlastně po té zkušenosti jako řada přeživší holokaustu tak velmi často odcházela vlastně ze zemí svého původu, takže proto vlastně je tam takový velký rozptyl. Гэтых земляў, дзе інтэрв'ю было ўзята, насамрэч вельмі шмат, таму што пасля досведу Халакоста вельмі шмат людзей з'ехала з той краіны, дзе яны знаходзіліся, таму вось і такая широкая география интервью. A potom, nebo můžu samozřejmě vybírat podle vlastně místa narození toho člověka, takže když z sovětských socialistických republik, jako ten historický celek,
za kterého se to odehrálo, tak mi tady vyběhnou nějaká konkrétní vlastně svědectví a tady potom můžu si zvolit jazyk, tak já zvolím teda ruštinu. І, конечно, можна выбраць таксама краіну нараджэння гэтага сведкі. Вось зараз я таксама выбрала СССР і таксама мову рускую. No a potom se mi vlastně tady objeví už potom ty konkrétní pamětnické vzpomínky. Takže když tady třeba vyberu pana Garyho Tumina. І ось тады я тут атрымліваю відэаспасылкі на канкрэтныя сведчанні, і з імі можна працаваць. Напрыклад, вось я выберу Гарі Тумана. Tak takhle se vlastně dostanu, proklikám se k tomu celému svědectví. No і вось зараз у мяне ёсць доступ да поўнага запісу ягонага сведчання. Tady vlastně mám hned napsáno, ta svědectví jsou většinou několikahodinová, tady vidíte, že tohle má skoro 2,5 hodiny a jsou rozdělená do takových kratších sekvencí, většinou po půl hodinách. Вось тут вы бачыце, што поўная працягласць гэтага інтэрв'ю, гэтага сведчання больш чым 2 гадзіны, але часцей за ўсё яно нарэзанае на фрагменты па паўгадзіны. A je to velmi pečlivě a důsledně udělané tak, aby bylo vidět, že s těmi svědectvími nebylo žádným způsobem manipulováno. І вельмі дэтальна зроблена складзена гэта інтэрв'ю для таго, каб было відаць і каб было бачна, што з гэтым сведчаннем ці з гэтым інтэрв'ю ім не маніпулявалі, каб гэта было відаць, што гэта арыгінальнае сведчанне. Tahle ostražitost je velmi na místě, protože vlastně se už v těch 90. letech jako předpokládali nebo se snažili vlastně ty tvůrci toho archivu jako zamezit tomu, aby někdy vzniklo podezření, že s těmi svědectvími, že ta svědectví jsou výsledkem jako nějaké manipulace, třeba digitální. І гэта вельмі дарэчна. У сённяшняй сітуацыі, але таксама і ў 90-х годах гэта пачыналася, таму што маглі б узнікнуць пэўныя падазрэнні, што гэтымі сведчаннямі неяк маніпулююць. V těch svědectvích potom můžu vyhledávat zase přes další filtry, které tady jsou, takže tadyhle k tomu timelineu se vrátím za chviličku, ale můžu si třeba otevřít základní informace životopisné vlastně o tom pamětníkovi. Так сама у кожным засведчанню я магу праз пэўныя фільтры працаваць з асобнымі інфармацыямі. Вы тут бачылі такой па часе прадстаўлены як бы сюжэт гэтага кліпу, але таксама тут ёсць біяграфічныя звесткі пра сведку. Můžu vyhledávat podle nějakých konkrétních zmínek, podle termínů. Можна шукаць па згадванні пэўных канкрэтных терминов. A nebo si můžu hledat třeba zmínky o nějakých konkrétních lidech, která vlastně padnou v tom svědectví. Або паводле згадвання пэўных конкретных людей, якія згаданыя ў гэтым сведчанні. To znamená, že proto, abych propátrala to svědectví, jak to neznamená, že si ho musím nutně pouštět od začátku až do konce, ale můžu v něm vlastně vyhledávat napříč. І каб разабрацца ў тым, што гэтае сведчанне ўяўляе сябе, мне не абавязкова яго цалкам глядзець, можна яго шукаць і разбірацца ў ім менавіта такім чынам рознабакова. Asi nejjednodušším způsobem, jak vyhledávat, taky vlastně podle tady toho timelineu, který máme tady po pravé straně. Když se vlastně podíváte, tak vidíte, že je to po jednotlivých minutách, tak jsou tam ty klíčové termíny a jsou tam zase vlastně všechna ta jména, která jsou zmíněná. Самы просты спосаб шукаць ці працаваць з гэтым інтэрв'ю гэта паводле гэта таймлайну в осі часу, дзе па мінутах распісаныя, напрыклад, тэрміны, тэмы, якія згадваюцца, таксама згаданыя імёны. A pokud vidím, že by se mi nějaká část třeba hodila, tak si ji můžu vlastně schovat a ona se mi potom objeví tadyhle v tom Video Projects, v těch mých. Vlastně každý ten uživatel, kdo tam má účet, tak tam může mít vlastně svoji jako privátní sbírku krátkých klipů třeba nebo celých pamětnických svědectví, které by se mu nějakým způsobem hodily nebo ho zajímaly. І калі я бачу, што пэўная частка гэтае відэа мне пасуе, што я магу яе выкарыстаць, то я націсну на гэтае сейф, і яна тады мне захаваецца у закладцы
video projects, і я магу з ёй працаваць пасля. І увогуле кожны, хто зарэгіструецца, можа захоўваць сабе альбо часткі гэтых відэакліпаў, альбо цэлыя сведчанні для сваёй дальнейшай працы. To znamená, že vlastně, když mám přístup, když se zaregistruji v té databázi a najdu si tam něco, co by se mi hodilo, buď jako v mém, nebo v nějakém jiném jazyce, i třeba kratší celky, tak si z toho potom můžu si to stáhnout do svého počítače a můžu s tím potom nějakým způsobem nakládat přímo při hodině nebo si z toho stavět svoje vlastní vzdělávací aktivity. І гэта значыць, што калі я зарэгістраваны карыстальнік гэтай базы дадзеных, то калі я знайду матэрыял, які мне пасуе, я магу яго спампаваць на свой камп'ютар, выкарыстоўваць для сваіх метадычных напрацовак, для заданняў для сваіх вучняў і альбо просто мець для свайго выкарыстання. Tak a to asi je všechno k iWitness. My to docela hodně používáme s kolegy, kteří jsme se k tomu dostali a myslíme si, že se vlastně ta míra toho používání bude jenom zvětšovat, protože vlastně ty pamětníci odcházejí a v posledních 2 nebo 3 letech vlastně už zůstává třeba v České republice, zůstává už jenom opravdu několik desítek velmi starých lidí, kteří prožili holokaust ve věku, kdy jsou schopni ještě o něm aspoň nějakým způsobem vyprávět. Вось гэтую платформу я і мои калегі, прынамсі тыя, якія знайшлі, адкрылі для сябе гэтую платформу, вельмі актыўна выкарыстоўваем, і мы думаем, што гэтае выкарыстанне і мера гэтага выкарыстання будзе толькі расці у сувязі з тым, што сведкаў тых падзей, сведкаў Халакосту, чым далей, тым становіцца меней. І вось, на жаль, напрыклад, сёння ў Чэхіі толькі некалькі дзесяткаў вельмі пажылых людзей, якія памятаюць тыя падзеі і хоць пэўным чынам могуць пра іх расказваць. Ta databáze je moc zajímavá, nebo ty pamětnické výpovědi jsou hodně zajímavé i v tom, že vlastně jde vždycky o celoživotní vyprávění autobiografická. Гэтая база дадзеных, гэтае сведчанне цікавае ў тым, з таго пункту гледжання, што заўсёды ідзе гаворка пра цэлажыццёвыя autobiograficzne rozkazy. To znamená, že třeba z českých pamětníků holokaustu, tak tam mluví, ale vlastně i z jiných zemí, tak tam mluví lidé, kteří se narodili ve 20. nebo ve 30. letech vesměs. Это значит, что там рассказывают люди разных поколений, народженные в 20-30-х годы. Protože vlastně ty výpovědi byly dělané podle takové společné struktury, tak ty lidé nevypráví jenom o tom jako traumatickém zážitku, který je postihl za druhé světové války, ale mluví o celém svém životě. И сведкі рассказывают не толькі у гэтых усіх інтэрв'ю ёсць пэўная агульная структура, агульная канцэпцыя, і таму сведкі не расказваюць толькі пра гэты траўматычны досвед другой световой войны, але і пра іншыя жыццёвыя сітуацыі. Takže my třeba máme možnost poslechnout si svědectví velmi zajímavá třeba o tom, jak to vypadalo třeba v meziválečném Československu, jaké to bylo. Máme tam několik pamětníků třeba, nebo pamětnici přímo třeba od nás z Plzně, dokonce tam máme jednu paní, která chodila přímo k nám do naší školy, takže jsme si mohli vyslechnout vzpomínky na to, jak to vlastně chodilo někdy v roce 37-38, jak vypadalo to město, jak vypadal ten společenský život, jaké bylo postavení třeba Židů meziválečné a jak to taky vypadalo ve škole. І таму у нас ёсць магчымасць пачуць, напрыклад, як выглядала міжваеннае жыццё ў Чэхаславакіі. Напрыклад, ёсць там некалькі сведчанняў і выхадцаў з нашага горада, з Плзні, і нават з вучняў нашай школы, у якой я сёння працую. І таму можна даведацца, як выглядала жыццё ў нашым горадзе ў 37-38 гадах, якое было становішча габрэяў у нашым горадзе тады, і альбо, у прынцыпе, jak pracovala naša škola tady. A zrovna tak potom, když vlastně ty lidi, dozvídáme se od nich, jak to vypadalo, když se vrátili zpátky, jak to vypadalo třeba v Československu v roce 1948, když se dostali k moci komunisti, jakým způsobem probíhal dál jejich život, takže vlastně to svědectví nevypovídají jenom o válce, ale vypovídají i o té jako komplikované a dramatické historii, kterou má Československá republika nebo měla, a o Bělorusku teda myslím ani nemluvě.
І тут таксама будуць сведчанні таксама таго, што было пасля, што адбылося пасля вяртання, пасля другой сусветнай вайны, пасля прыходу ў 48 годзе да ўлады камуністаў у Чэхаславакіі. Таму можна у гэтых сведчаннях пачуць і знайсці інфармацыю не толькі пра перыяд Халакосту другой сусветнай вайне, але і пра усю складаную гісторыю Чэхаславацкай рэспублікі, але таксама і пра Беларусь я нават і не кажу. Takže tam najdeme třeba, i já mám tady třeba příklad, zrovna třeba jedna z těch ukrajinských lekcí se týká vlastně vzpomínek paní, která přežila, prošla tím holodomorem vlastně ve 30. letech, anebo jsou tam prostě vzpomínky jen o období stalinismu. Наприклад, бачите, ось тут один з проєктів, з інтерв'ю на українській мові, якою у мене заховане, і тут заховані успоміни так само про голодомор 30-х годів, тобто і часи сталінізму. No, to jako eyewitness asi všechno, tak jestli máte někdo otázky nějaké, nebo jestli to takhle stačí, jestli mám něco dovysvětlit. Наконт eyewitness, напевно, гэта ўсё. Ці ёсць у каго-небудзь нейкія пытанні, можа, я б магла што-небудзь дадаткова патлумачыць? Так, зараз я включила руку, вы слышите. Добрый день, меня зовут Наталья. Я бы хотела уточнить, скажите, пожалуйста, какие педагогические технологии считаются топовыми в чешских школах? То есть что сейчас, на что обращают внимание преподаватели, какие технологии осваивают? Takže dobrý den, já se jmenuji Natalie a mám takový dotaz, které pedagogické technologie nebo pedagogické přístupy se dneska v České republice, v české škole považují za špičkové? Nebo s čím novým, s jakými novinkami se vypořádají čeští učitelé? A ta otázka směřuje k technologiím anebo k metodám? Гэта пытанне менавіта наконт тэхналагічнае ці метадычнае? Имеется в виду педагогическая технология, то есть подход к преподаванию. Ano, takže jde o ty, jako u nás se říká pedagogická technologie, jako přístup k výuce, takže spíš jako metodická stránka. Já myslím, že o tom hodně mluvila tady paní ředitelka z Zatlanky vlastně přede mnou. Myslím si, že velkým tématem, hlavně v posledních měsících i logicky celkem kvůli těm zavřeným školám, tak je formativní hodnocení. Jinak nemyslím si, že bych mohla mluvit za všechny školy, to ani náhodou. Ну, вядома, у гэтым аспекце вельмі шмат, напэўна, казала папярэдні спікер, дырэктарка школы Затланкі. Напэўна, вельмі зараз распаўсюджанай і актуальнай тэмай з'яўляецца фарматыўнае ацэньванне, асабліва у цяперашні час, у час дыстанцыйнага навучання, гэтае фарматыўнае ацэньванне. Напэўна, я не магу адказваць за ўсе чэшскія школы. Já vlastně o tom budu mluvit za chviličku v souvislosti s tou naší organizací, tak patřím k učitelům, kteří nejsou spokojení s nějakým důrazem na nějaké jako výkonové učení a na frontální metody výuky, takže taky dávám přednost spíš těm aktivizačním metodám a i takovým, které vlastně nějakým způsobem vedou z té školy ven, to znamená otevírají se jako světu ven, hlavně v té občance. Я буду зараз пра гэта казаць, калі буду апісваць арганізацыю, якую прадстаўляю таксама, але я не адношуся да тых настаўнікаў, якія, альбо наадварот, я адношуся да настаўнікаў, якія незадаволеныя з тым, што навучанне павінна быць арыентавана на засваенне пэўных канкрэтных ведаў ці незадаволеныя з франтальным падыходам да навучання. Я прыхільніца адкрытага навучання, актывізацыі вучня, а таксама адкрытасці школы свету. Já sama třeba učím na státní škole, která je velmi stará a velmi konzervativní. Я выкладаю у дзяржаўнай школе, якая з'яўляецца ўжо вельмі старай і вельмі кансерватыўнай.
Takže vlastně, když se snažím svoje studenty nějak aktivizovat, tak je to obtížné i proto, že část z nich je zvyklá ta velmi tradiční způsob výuky, i třeba ze základních škol. І таму для мяне, калі я імкнуся актывізаваць сваіх вучняў, то не заўсёды гэта атрымліваецца менавіта праз тое, што яны прызвычаеныя да традыцыйнага такога навучання і вось нават, напрыклад, з часоў базавай школы. Ale takovým řešením vlastně je, že existují, že jsme založili několik takových organizací učitelských, které se organizují sami učitelé, kteří mají pocit, že by se vlastně, kteří chtějí nějaký, řekněme, pokrok. Myslíme si, že by ten pokrok měl být a že vlastně jsme spojeni napříč republikou a nějak se snažíme změnit ty vzdělávací politiky přímo na těch našich školách. Адным з рашэнняў гэтай сітуацыі з'яўляецца стварэнне пэўных настаўніцкіх арганізацый, такога аб'яднання настаўнікаў, якія хочуць, каб у навучанні быў пэўны прагрэс, і яны бачаць, што гэты прагрэс магчымы, і вось праз пэўныя акцыі, праз пэўныя супольныя актыўнасці мы імкнёмся рэалізоўваць гэтыя свае ідэі ў сваіх школах. Jinak jako taková zajímavá věc je, že vlastně ta změna ve školství trvá tak strašně dlouho, ani ne tak proto, že by byli neochotní učitelé, ale... Цікавы факт у тым, што змены ў школе адбываюцца так на працягу такого доўгага часу не таму, што іх, напрыклад, не хочуць настаўнікі. Ale jako problém jsou vlastně do určité míry rodiče. Protože každý chodil do školy, takže má tak nějak pocit, že ví, jak to ve škole má vypadat. Але праблемай вельмі часта з'яўляюцца бацькі, бо кожны з іх хадзіў у школу, і таму кожны з іх мае пэўнае ўяўленне і думае, што ведае, як павінна школа выглядаць і навучанне. A často má pocit, že ta škola má vypadat tak, jako vypadala ta jeho škola. І часта у іх такое адчуванне, што школа павінна выглядаць менавіта так, як яна выглядала, калі яны вучыліся. Takže my vlastně bojujeme s tím stereotypem na docela široké frontě. Ty stereotypy mají samozřejmě i novináři a široká veřejnost. І таму мы на вельмі шырокім фронце змагаемся з гэтымі стэрэатыпамі. Такія ж стэрэатыпы ёсць не толькі ў бацькоў, але і ў шырокага грамадства, таксама у журналістаў. Ale pravda je, že vlastně ten poslední rok vlastně my jsme měli v březnu, jsme měli poprvé zavřené školy, teď je máme zavřené teď a vlastně školy musely učit online a to spoustu lidí popostrčilo hodně dopředu, protože prostě neměli na vybranou. Праўдай з'яўляецца тое, што вось у цяперашняй сітуацыі, напрыклад, калі першы раз у нас былі зачыненыя школы у сакавіку, зараз яны зноў зачыненыя, шмат каго гэтая сітуацыя прасунула наперад у разуменні таго, што адбываецца і як гэта павінна быць. Jestli to takhle stačí? Ці хопіць такога адказу? Да, спасибо большое за ответ. Было очень информативно и интересно услышать ваше мнение. Ano, děkuji, bylo to velmi zajímavé a informativní. Jako děkuji za váš názor. Jeszcze pytanie, эта платформа iWitness, которая використовується на таких традиційних звичайних уроках, це більше позашкольна праця, така дослідча праця, тобто те, що відбувається поза межами уроку. Takže dotaz na to, jestli se ta platforma iWitness používá spíš v těch tradičních hodinách ve škole, nebo patří to té výuce, jako nevím, mimo třídu, mimo školu, nebo nějakým výzkumným tématům, jako jestli je to součástí té běžné výuky, nebo... Asi jak kdy, já to většinou dělám tak, nebo jsem to za normálního stavu jsem to dělávala tak, že jsme vlastně tu aktivitu začali ve škole. Калі як і ў каго як, у нармальнай сітуацыі, не той, якая зараз у нас у краіне, мы рабілі гэта так, што я пачынала гэтую актыўнасць, гэтае практыкаванне з вучнямі ў школе.
A děti ji vlastně potom dodělávali doma. А дзеці яе скончвалі пасля самастойна дома. A jinak docela často používám třeba ty jednotlivé klipy, nebo dělám třeba to, že nevím, třeba jsme překládali některé anglické aktivity, tak se vlastně překládali děti do češtiny a titulkovali je. Já jsem zapomněla říct, že součástí toho systému je i střižna, která vlastně umožňuje i těm dětem stříhat si z těch svědectví a vytvářet si filmy krátké. Так, вось, я таксама павінна знаць, што дастаткова часта я выбірала пэўныя кліпы і мы працавалі з дзецьмі таксама падчас нашых урокаў. Таксама з дзецьмі мы стваралі, напрыклад, пэўныя і перакладалі сведчанні, пісалі гэтыя тытры да англійскіх, да сведчанняў на англійскай мове пісалі чэшскія тытры, і я забыла сказаць наконт таго, што ёсць на гэтай платформе таксама студыя монтажу, у якой дзеці, вучні, але таксама настаўнік могуць монтаваць сваё ўласнае відэа са сведчанняў, якія ёсць на платформе. Takže vlastně dá se to používat ve škole, dá se to zadávat jako domácí úkol, může to být součást projektové výuky nebo nějakého badatelského projektu. Těch možností je opravdu spousta. Можна працаваць з гэтым і ў школе, можна з гэтым на уроку, можна працаваць з гэтым як з дамашнім заданнем, можа гэта быць часткай праектнага навучання альбо таксама даследчага задання. Магчымасці вельмі шырокія.